Ukubona bonke kubhlungu engibhekene nabo for lo 7 years engihlalele ejele because actually thina sasigwetshwe u18 years mina ngigwetshwe 18 years nosisi wami ugwetshwe 18 years sobabili but ke sagcina sihlale u7 years ejele after we did the-appeal because thina we were always driven by innocence ukuthi I know leli cala leli asilenzanga asibulalanga umuntu thina so even senza ama-appeals e-regional court nase-high court decline we always had that ukuthi no still asenzanga lento so ila khona sathola khona-ke ukuthi abantu sekuyena wagcina esizile ukuthi sele eBloemfontein Supreme Court of Appeal la khona-ke soyenkantolo enkulu yama-appeals ukuthi uma uhlulekile la wahluleka la then ayimuhlule laphana hayi vele ulale wamukela isigwebo so yeah then-ke ihambe i-appeal and bekunzima-ke ngaleso sikhathi because umuntu besehleze emincinci uma uthi yahluleka lapha engabe laphana as much as phela umuntu enayo lelo time and bayasabisana-ke abantu uma usejele-ke ejele abanqena ukutshela ukuthi hey njengoba ubhale i-appeal yazi ukuthi meke bayichitha bazovele ba-edimiyana nawe vele usaba ugcina ungasayibhalanga i-appeal kanti uma usukuzazi ukuthi ngempela icala olenzanga fanele uvele uyenze so-ke it happened ukuthi after 7 years out of lo 18 years bese ugwetshiwe then sicela sikwazi ukuthi i-appeal yethu i-grant-we-ke iphumelele then mase-ke inkantolo-ke bese iyasho ukuthi I know bayabona ukuthi kwaba nephutha nama-loopholes ekuboshweni kwethu ekuvaleleni kwethu so then sesingaphuma that was 2024 ngoJune ekubeni sasingene ngo-2017 so that's 7 years so ngangiphene ikhaya ngesikhathi ngizophuma because uMpungo sehleze esitshela ukuthi hayi ngizophuma le sayiwina le case so ezinsuku zisondela zokuthi umuntu aye enkantolo umuntu usehleze ethukile ngiyibuza ukuthi ngabe mangiphumela eminyango abantu bazongamukela kanjani ngabe bazongamukela as isiboshwa as umuntu ophuma ejele because uma uphuma ejele kuba ne-stigma sokuthi wena u-ex-con or so uyibhantinti so I had that nje lokho kusaba kumina ukuthi abantu bazongamukela kanjani uma ngiphuma and I remember on that day saya enkantolo ngayo indlela engangithuke ngayo even sasitshelwa kuthiwe siyaphuma I couldn't believe it because kwangazuthi ngiyaphupha yabo uma ungaphakathi ejele uhlezi ufisa uba ngaphandle kodwa yazi ukuthi into engayifunda ukuthi kuyathusa uma sekuthiwa phuma and sekubuya zonke lezi zinto ukuthi awe ma yabe ngizobhekana na and then at the same time ngijabule ukuthi yibo ngiyaphuma manje yabo even esezosilanda uBungose ejele because wasilandela eWestville because wamele silokhuze sifake ithupha zisho sesiyaphuma sign everything hayi nganginokusaba nje naloko nje ukuthuka ukuthi sengiphumile but at the same time ngangijabule ngiqamba amanga and ifamily yami ayijabule kakhulu ngiphume ngoJune 2024 baze ngagraduate ngo-October 2024 graduate-ke ngagraduate ngaphandle mina ngifunde ngaphakathi ngigraduate nabantu abafunde ngaphandle and it was a big moment also so yeah ngithe ngisengaphakathi because I always felt ukuthi uma ngabe ngizokhuluma nomuntu ongaphandle ubesuwena elindele ukuthi even noma bengivashele nje ejele abantu bebehlezi befika ukuthi ngizoqhamuka because lapha uma menze visiting
nifica laba abanivakashele sebehlile ematafuleni, and then bese niyaqhamuka nize kubona-ke nini. Bengibona mangiqhamuka umuntu ehleli ukuthi udabukile yabo. Silinde lo msindo kancane. Uthola ukuthi udabukile and ulindele uzobona umuntu odabukile noma odabukisayo. Ulindele uzobona umuntu osebuhlungwini ozwe inhlungu, and uthola ukuthi mangiqhamuka ngiqhamuka with a smile. Kugcina sekuyimina owenza nabe right. Kugcina sekuyimina osemotivate lo muntu ukuthi no, impilo iyaqhubeka. Ngisekuthenini enye yezinto eyangenza ngicine sengibhala le ncwadi because this is my book. From Prison to Palace. Ibhalwe yimina-ke le. Enye yezinto eyenza ukuthi ngicine sengibhala le ncwadi bawuyibona lokho ukuthi let me document ubuhlungu bami, because ngibonile ukuthi uma ukwazi ukuphilisa umuntu ozongibheka, how much more omunye umuntu even out engasazi story angaphila ngokuzwa ubufakazi obugcwelelanga. So ngase ngibhala-ke, that's why ngathi from Prison to Palace, because abantu ababhekene nama-prison la le mina ngiphume kuyona physical prison, but abanye babanjwe amanye amajele asengqondweni, so uthi emotional prison or whatever. Ziningi izinto eziphenduka ijele kumuntu ephila ela ngaphandle. Uthothi ayeke ejele kodwa usejele ngoba ubanjwe lento embambile la ngaphandle. So I felt like this thing needs to be heard. Le ncwadi le inesitory sami sonke esiphelele, and inama lessons ikona ezinto ekade ngiyifunda ngazo zonke izinto ade zenzeka on my life. Even nangezinto engiyifundile ngokuba wamejele konke ngikubhalile, because nginale nkwalelo ukuthi uNkulunkulu akudlulise esimeni ngaphandle kwenhloso. As much as ngingafakanga uNkulunkulu ejele, but I always believe ukuthi uyena wevumile ukuthi ngidlule lapha ukuze ngizofunda something. So that's why ngathi kuwona wonke ama-lessons engiphuma nawo, I need to share them in a book. It's a very motivational book le, engeve ukuthi ifunda umuntu obhekene ney'nkinga ezithize kuphela, but ngiyi-generalize ngale ndlela ukuthi noma ngabe yiphi inkinga obhekene nayo, but uzothi uma ufunda le ncwadi lishintshe indlela obuka ngayo inkinga. Because enye into iphutha esilenzayo uma sibhekene ney'nkinga, siba nokuthi le nkinga le izongibulala, but uthothi inkinga ayizile ukuzokubulala, but izokufundisa isifundo esithize esizokusiza ngaphambili, yabo. So for example nje namhlanje ngaba yeki from Prison to Palace if angidlulanga ejele, but omunye umuntu wezothi mefika ejele afika ayibulale, igcina ingafezekanga le nhloso leNkulunkulu afuna ukuyifeza. So ezinye izinto zifuna ukuthi uyibuke ngalelo so ukuthi yini le uNkulunkulu afuna ngiyifunde kulesimo engisuke ngibhekene naso. And abantu baba nokuthi nje mase bebhekene noma omnyama shothi ukukhanya kuseza, kanti kusuke kuseza, but it's only your mind oyitrainayo uyitshela ukuthi no, kusazoba right, kusazokhanya, and nangempela kugcina kwenzekile, because kusuke kuyisizini yaleso sikhathi usudlule leso simo, and leso simo odlula kusona uNkulunkulu usuke ekuthembile ngaso uthi ngelanga ungasiza abanye abantu abadlula kusona. So yeah, I love my book. Yeah, ngiyayithanda kakhulu incwadi. Kwayi mina ingiphilisile, and ngiyabonga kakhulu kuma feedback a positive engiwathola abantu, they are loving the book, and lokho kukodwa mina kuyangisiza kungiphilisa after isimo engidlule kuso. This is why I always say ukuthi once wayifunda isimo oyobhekana naso noma uzobhekana naso noma lezo obhekene nazo, ngeke usasibuka ngale ndlela le
ekade usibuka ngaso. So the main reason yokushintsha yokubhala le ncwadi mina is to change mindset yomuntu ofundayo ukuthi no, whatever you're going through there's a reason, kodwa wena kumele uyithole i-reason ngokuthi ufocuse and then mase uba positive ubuye positive. So yeah, ngithe mangiphuma-ke le ncwadi le ngiqala uyibhala ngisangaphakathi ejele. As much as bekunzima ukubhala ngaphakathi because ziningi izinto othi uyabhala ngenxa yobuhlungu ne-stress gcine ngasabhaleki, but ngithe mangiphuma then ngase ngayiqedela and yeah ngakwazi ukuthola indlela yokupublisha then yaphuma and it's doing great. Abantu they are loving it and I appreciate kakhulu le ncwadi because isingivulele iminyango eminingi eyodwa nje. So I really appreciate umqondo noNkulunkulu imqondo angiphe wona. And yeah, but all in all nje mina nje engingakusho kubantu ukuthi whatever pain odlula kuyona, whatever situation odlula kuyona, just know ukuthi unawo amandla, futhi lawo mandla uNkulunkulu ukuvumela ukuthi udlule kusona leso simo because uyawazi amandla akho ukuthi unawo. Bengeke ngize ngidlule ejele ngigwethu 18 years. I always say angijwayele ukusho lento ngisangaphakathi ejele maswesihleli nabafowethu ngithi mina ejele kukhona abantu osoluthi bawenzile amacala bambulela umuntu, kodwa uthola ukuthi ugwethu 8 years noma ugwethu 10 years, omunye agwethu ngisho 4 years embulela umuntu. But mina ngingambulalanga umuntu ngavele ngazogwethu 18 years. Ngayibuza into eyodwa ngathi yini le uNkulunkulu kade efuna ngifunde, yini azakhetha ukungithusa ngeminyaka emingaka, yabo. And namhlanje sengiphendulekile ukuthi kwangumele ngithuse ngeminyaka emikhulu ukuze ngizoshintsha indlela engibuka ngayo isimo. So sometimes ubona isimo phela sibona ukuthi sikhulu, yabo, ngathi nje uNkulunkulu yena uphi, kanti it's because ufuna unesizathu ukuthi ufuna ukushintshisa indlela obuka ngayo isimo. If bekuthiwa ukutesta ngento encane ubuzothi hayi vele into encane, still into uqhubeka uyibuke kanjalo. Nami mhlawumbe bengangigwethu 4 years akithi njengoba ngihlala 7 years ngizophuma mhlawumbe ithola ukuthi nje ngisacabanga indlela engicabanga ngayo, as much as ngingakaze ngibe umuntu omumbi, ngingakaze ngibe umuntu ophila ngobugebengu, ngaze ngibe umuntu ophila ngeviolence, but kunezinto ezakhekile kumina ngokuthi ngidlule kule simo. Ngasatshiswa nangalo 18 years ngaqala ngabuka impilo ngendlela, ngabuka ukubaluleka koku-appreciate umuntu esaphila, ngabona ukubaluleka koku-appreciate umuntu uma usuhleli naye kanje, ukuthi there's a time ongasazi esingafika sikususe away from them. Ukhona emhlabeni ufana nomuntu ongekho just because uvaleleke ejele, and kube buhlungu uthi uma uhamba ngemoto ejele uye enkantolo udlule edolobheni langakini ubabona abantu behamba beqama robots, wena wazi kodwa unazi inyawo zokwenza lokho just because wena usejele. Kunabantu ofisayo ukuthi ngathi ungahlala nabo noma i-hour, but uthola ukuthi awazi ukuhlala nabo i-hour because uma befika ejele kufanele bahlalise lo 20 minutes noma lo 30 minutes, emva kwalokho kuthiwa sesiphelile isikhathi beyahamba. And njengoba befike namhlanje mhlawumbe uyozazi ufika ngenyanga ezayo noma mhlawumbe kuphela u3 months nemali azikho, and awazi ufika namhlanje nakusasa because uthola 1 visit per week. So which means mabe umuntu efika namhlanje shathi ubufisa ukuhlala na i-hour ke, then uhlala na 20 minutes, emva 20 minutes usehambeni usale uzobuhlungu. And abonje izinto eziningi obona ukuthi uba ngidlulanga kulezi zinto bengeke ngiyifunde, ukuthi ukuthola nje ithuba lokuhlala nabantu, ukuthola ithuba lokuhlala nefamily, ukuthola ithuba lokuspenda isikhathi nomuntu othi uyamthanda, it's very important.
kunabantu abashiye amakhosikazi abo bahlala emajele bafisa ube ngabaspenda le minyaka abayihlele ejele namakhosikazi bakwazi but thola usade bengaphandle ade bengaba appreciate bebathuka bebashaya bebenza izinto ezwrong yabo. So mhlawumbe uthothi umunye efana ngabe uhlele ekhaya vele ayihambela uyophuzela utshwala angabi nasikhathi sankosikazi akhumbule mase sejele ukuthi lesasikhathi engangisilahla ngabe ngangihleli nezingane zami awusazi ukuhlala nezingane vele kuthiwa izingane ayingena ejele ziningi izinto ezenzakalayo. So ezinye izinto zidinga ukuthi ubhekane nesimo esikhulu uzokwazi ukubona ukubaleka kwazo, but all in all nje uNkulunkulu usuke ekuthembile ngalesimo sokubhekene naso and yena unikeza amandla mase ubhekene naso then mase akusize futhi ukuthi ubekezele then mase uyaphuma. That's my favorite verse, 1 Corinthians chapter 13 verse 1 usho njalo. It's very important ubezele esimeni ofbhekene naso bese ufunda something out of lesimo ubhekene naso noma ubhekane naso yini oyifundile, because that's how you will survive kule mpilo esibhekene nayo. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise. So mana before that le ncwadi le sifisa ukuthi abantu beyithenge itholakala kuphi imalini nje ama details, but ukubaleka ukuthi number sizoyibhala laphansi but okay. Ungachaza nawe ukuthi utholakala kanjani online. All right, this book From Prison to Palace njengoba nibona nje ibhalwe kahle ngamagama amahle agold atshengisayo ukuthi this person ombona la njengoba esefake graduation sesh le graduation le yakhe ke esejele, of which it means bekwakhiwa noma bekuphekwa igolide, that's why imbali igold from prison to palace. So whatever situation usudlula yona sokupheka ngoba wena uyigolide uzozophuma le golide oyilona, then masithi we rise again, which means whatever situation odlula kuyona usazovuka, but okuningi ukuthola la ngaphakathi njengoba ngisho ukuthi inama lessons amaningi and mase iyachazeka nokusuka nokuhlala ukuthi impilo yami kwenzakalana up until ngifike ejele, up until ngiphuma. And uma ngabe uyidinga mina ngiyatholakala kuma social networks wonke, ubhala nje Sithembiso Pro Ndlovu, Sithembiso Pro Ndlovu yonke indawo, Sithembiso Pro Ndlovu moyidinga, okanye ungasi inbox ake la Transformation Live bazokunika ama details ami nenamba nayi la bayibhala la enzansi, and yeah uzobe uyakwazi ukuthi uyithole ube necopy yakho. Icheap kakhulu, angiyenzanga yabiza incwadi yami because ngikholelwa ekuthenini into ebalekile kakhulu yilento ekumele umuntu ayithole la. I've heard ubufakazi babantu abathengele incwadi othola ukuthi banobhuti baba abahluphayo, but after befundele incwadi babafundisa le ncwadi babuye nobufakazi ukuthi yazi usibani ushintshile after ufunda incwadi yakho. So I believe ukuthi uNkulunkulu wangivisa isasimo ukuze ngizokwazi ukusiza abantu abakanjalo, and that's why ngingayibizisanga i250 kuphela, 250 kuphela. Lapho ngisuke ngibala nemali engizokukhorela ngayo because ngiyakusendela yona. Yes kuyona, it's because yeah, if ufuna iPDF uyithola ka amazon.uk and uyabhala nje From Prison to Palace, ungabhala nje igama lami uthi Sithembiso Pro Ndlovu uzobe seyavela incwadi enhle blue. Yeah, blue it's my favorite color. So everything nje kahle i-designer yami ya instructor yimina because yangineza ithuba nje ukuthi isho ukuthi ufuna ibe njani. So blue symbolizer peace, calmness. So I had that ukuthi manje as much as ngiphuma from prison but manje I'm at the palace, it's where la ngine peace khona, la khona mele ngithole ipeace khona, la khona engimele manje ngirelaxe and then mase ngiphila impilo yami. And peace ipalace engikhuluma ngayo uzobe sewuyathola ngaphakathi ukuthi yiphi leyo palace, ungazi uyitshele lo uyitshela yona. But la ngaphakathi ngibhalile ukuthi what do I really mean about From Prison to Palace. It's very interesting and I promise you ukuthi you'll enjoy. Abanye abantu nje babhizi bathi manje angikhipha part 2 ngenxa ukuthi bathande kakhulu le. So
Thank you very much for ithuba Transformation Live, and I really appreciate nakubalaleli ababukayo and then bese abakhomenta. I really appreciate kakhulu. They are very motivating. Sometimes into abantu abangayazi, as much as uphilisa abantu, but now ugcina usuphiliswa yibona by izinto ezakhaya abayibhalayo. Ngiyababona sebebhala bedelela, they do not realize umonakalo sebewenza, but you train your mind ukuthi no, ngithatha lokho kwakhaya, and iloko kusiza ukusiphilisayo. Uma singanaka abantu abanegative, now nje mfethu la Transformation Live manje abantu abanegative ngicela ungahanga ndawo, but obalele laba abakhomenta positive and ibona abasiphilisayo. Nami nje I've been following ama comments and it's very motivating. So thank you very much for every opportunity, and sorry guys unkhalela, and yeah, I always do my interviews but angazi ukuthi why njalo uma kumele ngikhulume ngefamily yami, yabo, very emotional, but again it's because I love them. So thank you very much. Inkosi nibusise. Thank you. Themba abantu bazoyithenga incwadi, Yeah. and yonke into izoba. Thank you mfethu.